Baba unsodede uwai damani na mafithu badai zubaya Yesus Kristo ya aho falu kai tazui bagang ngerenwa basu dede bakanal YouTube YKB bahasa Nias sito bali ang ngerenwa da bazima ande fele eva bawasi eva dua ngahena dolarua silo tefaane babuku kang ngerenwa wasya tehale ia morre baduria somo sodede Yohane fasa filidelu ngawasara irugi fitu ba tefatohu dan yabu baso ya iya ba ngawasita maflasara irugi zitelu ngafulu kalima tuho di basoda data baso iya ba ngabua si eva imaneta romai babalai ba mauso iya ba ngaihe ihe kabarunia ihale lembe ba iolembe ira ama ina so fehede mi faihage suzibotejo imaneba muma. Kasihan adalah wujud lain dari kesombongan. Eluhania famalua faumasi ada ena kesorede boy bapa yawasa duma-dumania nasomi haso anak ifalo banolo bazimana bahiza tinga baba aboto pada dunia faumasi wa ifalua wanolong ada haber wa ahakhe dunia molo kesusi botejo halego fanolo di faluania ada baba ngoruma wa amohnia baba ngoruma wa ya iya siso oheta bana dunia babehede ni fahaga suci botezo ade ila ama ina batalifusa iterego itedoda bisa amuata fa omasi di falua Yesu kena di fahalnya memongi adre fatwa letiraia merugu manga ia kena di fahal bai falua haleu fa omasi ya ia babana saahe dan di fahalnya ila ama ina batalifusa bagi noto Yesus Kristo haleu fana saahe ade da zabalua ia sama sesabu ifalua ke zohe ya ia bahiza hewa aisi manita amwa tada zito malitulada kheda midania manifalua zo aya ya ita Yesus Kristo famasi ni faga Yesu ande tinga sibai ni odane dane baba akhudu bahiza fa umasi soroi dodo malawa bagi nanto ande tinga haki ceki iya bahiza itermo da wa iwa Yesu fa mami umasi penabumi oroisa ande banu ase setaromo ira ama ina batalifus to bali samoho ya goroisa ande na to bali tulada sidu kheda zo aya ita Yesu Kristo iya do simana gangiran wada bai oleh like comment subscribe bata magisi kada talifus da tanabo yaho. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.